Yes, ikaze kuri mwese mudukurikira none nk'ibisanzwe. Uyu akaba ari umwanya tugiye kugaruka mu makuru abagezweho mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Amakuru yacu rero tuyahera hano aho perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yamaze gutangiza intambara ya gatatu y'isi, ashimangira ko igisubizo rukumbi ari kumushyiraho igitutu gikomeye mu bya gisirikare no mu bukungu kugira ngo asubire inyuma. Mu kiganiro yagiranye na BBC i Kiev, Zelensky yavuze ko Ukraine itari gutsindwa, ahubwo ko izasoza intambara itsinze. Yavuze ko atemera ko igihugu cye cyatanga ubutaka bwacyo nk'igiciro cy'amahoro, cyane cyane ko Uburusiya butabashije kubufata nubwo bwatanze abasirikare benshi cyane. Perezida yagize ati: "Ntekereza ko Putin yamaze gutangiza intambara ya gatatu y'isi. Ikibazo si uko yayitangiye gusa, ahubwo ni ukumenya aho ashobora kugera nuko twamuhagarika. Uburusiya burashaka guhindura uburyo isi ibayeho no guhatira abantu ubundi buzima butihitiyemo cyangwa se batihitiyemo. Ku bijyanye n'icyifuzo cy'Uburusiya ko Ukraine yatanga 20% by'intara ya Donetsk n'ahandi mu majyepfo, Zelensky yavuze ko atabibona nk'ubutaka gusa, ahubwo abibona nko guta abaturage babo no guca intege igihugu. Yavuze ko ibyo bacamo ibica abanya-Ukraine kandi bitatanga amahoro arambye, kuko Putin ashobora gufata akanya agasubira mu ntambara mu myaka mike iri imbere." Zelensky yagaragaje ko intsinzi kuri Ukraine atari ugusubirana ubutaka gusa, ahubwo ari ukurinda ubwigenge bw'igihugu no guhagarika ko Putin kugira ngo atazagaba ibindi bitero ku bindi bihugu. Yemeje ko gusubiza igihugu ku mipaka yacyo no mu 1991 ari ubutabera, ariko ko kubikora ako kanya byasaba igihombo kinini cy'ubuzima bw'abantu n'intwaro zidahagije. Ku rundi ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Zelensky yavuze ko Ukraine ikeneye ingwate z'umutekano zemewe n'inzego zirimo inteko ishinga amategeko ya Amerika, kuko abayobozi bahinduka ariko ibigo bikagumaho. Yagaragaje kandi ko ikibazo cy'amatora kizashoboka gusa igihe habayeho umutekano usesuye. Nubwo intambara ikomeje, Zelensky agaragaza icyizere, avuga ko hari inzira nyinshi zigomba gukorerwa icyarimwe mu bya diplomasi, mu bya gisirikare no mu bukungu, kandi ko gutsinda ari uguhagarika Putin. Yasoje avuga ati: "Imana ibaha umugisha, tuzatsinda." Akaba ari uku rero byifasha hano mu gihugu cya Ukraine. Yes, dukomereze hano mu gihugu cy'u Burundi, aho batubwira ko Uburundi bwavuye ku izima bugafungura umupaka wabwo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gitondo cyo kuri uyu wa 23 Gashyantare, Leta y'u Burundi yafunguye umupaka wa Gatumba uhuza iki gihugu na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'amezi arenga 2 iwufunze. Abantu ba mbere bamaze kubona ibi byemezo bibemerera kujya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyatanzwe n'urwego rw'u Burundi rushinzwe abinjira n'abasohoka, bakomeza urugendo mu mujyi wa Uvira. Leta y'u Burundi yafunze umupaka wa Gatumba na Vugizo mu ntangiriro zo Ukuboza 2025, ubwo ihuriro AFCM 23 rirwanya leta ya RDC byafataga umujyi wa Uvira. Yasobanuye ko imipaka iba ikomeje gukora umutekano wa Burundi wajya mu kaga. Ubwoba bwa leta y'u Burundi bwatewe ahanini n'uruhare ifite mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, cyane ko ingabo zayo nazo zirwanya AFCM 23 n'umutwe wa MRDP twirwaneho ugenzura komine Minembwe. Muri Mutarama 2026 AFCM 23 yakuye abarwanyi mu mujyi wa Uvira kugira ngo ibiganiro by'amahoro bikomeze. Ingabo za leta ya Kongo byawinjiyemo tariki ya 18, ingabo za leta ya Kongo n'abandi bafatanya byawinjiyemo tariki ya 18 Mutarama, ariko leta y'u Burundi igaragaza ko igihe cyo gufungura imipaka kitaragera.
Tariki ya 29 Mutarama, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Bizimana Edouard yabwiye abanyamakuru ko hafi y'umupaka hakiri abafite umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu cyabo, bityo ko umupaka wa Gatumba na Vugizi izakomeza gufungwa. Minisitiri Bizimana yagize ati: kugira ngo imipaka ifungurwe nuko tuba twarebye neza ko nta ntambamyi, kuko kuyifungura uno munsi ngo ejo uyifunge kubera ko mutiteguye neza, mutarebye neza ko ibisabwa byuzuye, ntacyo umuntu yaba akoze. Impunzi z'abanyekongo zahungiye mu Burundi mu Kuboza zibarirwa mu bihumbi 100 zakomeje gutakamba zigaragaza ko ubuzima bwo mu nkambi bushaririye, zasabye gufungurirwa inzira zigasubira iwabo. Hari impunzi zafashe icyemezo cyo kunyura mu nzira zishyira ubuzima bwazo mu kaga, zambuka umugezi wa Ruzizi zifashishije amajerekani, izindi ziharuswa abashinzwe umutekano n'imbonerakure bazifasha kwambuka. Minisitiri Bizimana yakomeje agira ati: twebwe turifuza ko abo bakongomani basubira iwabo bagasubira mu byabo, ariko twe ku gice cy'u Burundi tuvuga tuti hari bitaragenda neza kugira ngo iyo mipaka ifungurwe. Ngira ngo nihagera muzabimenyeshwa. Hari impunzi nyinshi z'abanyekongo zapfiriye mu nkambi zo mu Burundi zibitewe n'indwara ziterwa n'umwanda ndetse no kubura ibiribwa. Leta y'u Burundi yaratabaje isaba abaterankunga kuyifasha kuzitaho kuko zari zararenze ubushobozi bwayo. Icyemezo cyo gufungura umupaka wa Gatumba gifashwe nyuma y'ibiganiro byahuje abayobozi bo mu Burundi n'abo muri Kongo. Umupaka wa Vugizo wakomeje gufungwa kubera ko ibice biri hafi yawo bigenzurwa na AFC M23. Yes, akaba ari ukurero byifashe na hano mu gihugu cy'u Burundi. Yes, ariko mbere ko dukomeza, nyamuneka utarakanda subscribe yikande kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi agezweho abanyuze mu nyamakuru bigiye bitandukanye. Yes, tugiye muri Korea y'Amajyaruguru aho batubwira ko Kim Jong Un yongeye gutorerwa kuyobora ishyaka riri ku butegetsi muri Korea ya Ruguru. Iyi nkuru itangira ivuga ko perezida wa Korea y'Amajyaruguru cyangwa se Korea ya Ruguru Kim Jong Un yongeye gutorerwa kuba umunyamabanga mukuru w'ishyaka ry'abakozi muri iki gihugu, ari naryo abarizwamo. Kim Jong Un yatowe ku cyumweru tariki ya 22 Gashyantare 2026 binyuze mu nteko rusange y'iri shyaka. Mu ijambo yavuze ubwo yatangizaga iyi nama y'ishyaka, Perezida Kim Jong Un yashimangiye ko azaharanira kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Yagize ati: uyu munsi ishyaka ryacu rihanganye n'ikibazo gikomeye cyo kubaka ubukungu no kuzamura imibereho y'abaturage vuba bishoboka. Kim Jong Un yatangiye kuyobora Korea ya Ruguru mu Kuboza mu mwaka wa 2011 nyuma y'urupfu rwa se Kim Jong Il. Bivuga ko uyu mugabo azasimburwa ku butegetsi n'umukobwa we Kim Ju-ae. Akaba ari ukurero byifashe hano mu gihugu cya Korea y'Amajyaruguru cyangwa se Korea ya Ruguru. Amakuru yacu rero tuyakomereze hano muri iki kirwa cya Greenland, ariko mbere ko dukomeza banzu kandi subscribe wewe kutarayikanda kandi like. Greenland yatewe utwatsi Trump ushaka kuyiha imfashanyo y'ubwato. Ubuyobozi bw'ikigo cya Greenland bwanze icyifuzo cya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, wavuze ko agiye kohereza y'ubwato bwifashishwa nk'ivuriro cyangwa se hospital boat mu rwego rwo gufasha abarwayi batitabwaho uko bikwiriye. Minisitiri w'Intebe wa Greenland Jens Frederik Nielsen abinyujije ku rubuga rwe rwa Facebook yavuze ko bamenye icyifuzo cya perezida Trump cyo kohereza ubwato bwifashishwa nk'ivuriro, ariko leta idasanzwe ifite gahunda rusange yo kuvura abaturage ku buntu kandi ari byo bahisemo. Yongeyeho ko kuganira hagati y'impande zombi ari byo byagira umumaro kurusha gushyira ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga. Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo Perezida Donald Trump
yashyize ubutumwa ku rubuga rwe rwa Truth Social avuga ko bagiye kohereza ikirwa cya Greenland amaze igihe ashaka kwigarurira ubwo bwato mu rwego rwo gukomeza gufasha abarwayi. Trump yavuze ko bari gukorana bya hafi n'intumwa yihariye ya Amerika muri Greenland, akaba na guverineri wa leta ya Louisiana Jerry Landry, kugira ngo ubwo bwato bugere muri Greenland kandi buzatange ubufasha ku baturage benshi barwaye batitabwaho uko bikwiye. Yagize ati, turimo gukorana na guverineri mwiza wa Louisiana Jeff Landry, tugiye kohereza ubwato bukomeye muri Greenland kugira ngo butange ubufasha ku bantu benshi barwaye kandi batitabwaho uko bikwiye biri mu nzira. Yes, akaba rero dusoreje amakuru yacu, ariko wowe turakanda subscribe wayikanda, wowe turakanda like ukayikanda, kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi agezweho. Ari kumwe nanjye David, mukomeze mugire ibihe byiza, turakunda mwese neza cyane.